10,000. Ibu 5,000. Amen. Wewe ndagia gari etagwo Samiwa Tosu Motors. Taraisi ya ete kari kia muno ndirathi nakio haya. Ngira thondekera yakwa. No maja bagete ndagura na muhoya. Kutukinye terewe. Samina ke ni atuma 10,000. Oya etagwo Ndungu endagia guoya. Na kendo gole atuma Tomato magiri 45. Mole iro ya. Nimwera endagia guoya, nimweragia. Siake na 10. Itwendi nisia kimani wazunguka Afrika. Ike community ya mundu wetagwo Phyllis. No akuria mafururi manja. Oyo getagwo Lillian wa Limax 5,000. Sio the negiri 45. Ndamwera kana mwa wetikia. Oyo getagwo ithe wa Vita. Hayo saa. Na mundu utara eketa ta Joel Austin. Igwati dakika Kanitha. Oti Joel Austin. Kaya nyore. Nake ithe wa Vita without reversal. Ni atuma 5,000 more iro wega. Oya tago baria wa Cactus Properties. Ayo the next week JCM. Ami together. Oyo etago Cactus Property. Eda ya migunda na ofisi yake iko Greenspot. Dali ganeiro. Greenspot Towers habi guru. Na ofisi gorofa ya gatatu ya gatano niho makorago. Meda ya migunda girigiri na guku Juja Farm hare hodo ngenda mugunda. Na kenea tuma 5,000 ishine cia Kanitha ini tondo ni mugeni bado. Na igora ajira datuma 5,000 tondo bado ndi mugeni. Ithano ni nini? Girithano. Yes, Jeremiah. Uye etagwo Jeremiah Mwangi niwe patron wake kukira getagwo brother JCM kira kenyitagirira kasisi uyu na mundu uyu endagia maguta. Ukienda no ni magari. Timako yaka. Na ni atuma 10,000. God bless you, Mr. Mwangi. Uyu etawo Elias Njeru Mutugi kuma korea fururi wa Kirinyaga. Na andu mamurura haha noga ni brother Adama. Na Elias endagia miguna na kampuni etago Engineers Properties na nendagia electronics hali ya Kingdom Sacco. Hali ya Githurai supermarket ya electronics hau ni yake na ni muthuri wa Bata. Na akene atuma 10,000 Kenya shillings. Na kenjoro gekucia ni confirm Chairman of God hamwe na ile atumirwo ni agwikiria 40,000 Kenya shillings. More iro wega. Oyo nake etagwo Judges Mahogany. Maundu make mothe ni bao ginya yani ginya kirori kia bao. Yaketo no kai murathekera nima. Kirori kia design yetu ke injino body ni bao no gitihego insurance. Yudo akoya. Mirago no wado mona ya bao huku. Na ugithini uko na duka ciake haha imwe erege haria kianda ngaruguru hau ni uko na Judges Mahogany. Na ni mona tawajeroge muno na ni atuma 5,000 God. 15. Hey, wasida ginya mwaki. Na keoyo my pastor wako wetagwo nende maenda kuingira service. Pastor Charles Washira, JCM, Seattle, Washington, America. Na kenea tuma 50,000 Kenya shillings. Na ni hatu mite shigani? Na ila ni hatu mite 50. Mure iro wega. Usioneka ni dhawi. Tuwa JCM na kunyia kuna nemo. Uwe etagwo Boni wira wake ni kuihuba shine. Boni endagia spares cia thimu duka yake ya town ya Ruiru na giroka Githurai town hau gatagati etagwo Dama Mobile Spares Ruiru branch. Ugikona thina wa thimu weko ni uragitwo kana ekoragwo kana okoragirwo tondu no wi uragire urage kana uragirwo thimu iyo ngigwa umutware nigetha mbeca ici aruta icoke tondu ni aruta 10,000 Kenya shillings. Oya tago wainina wa Bitco mudure wa honoka umuthi
kule JCM new unaona kinya kudhiana ya kufagia ta kehi yo so kanwa kidogo na kegwera mundu yule mrathime Njoroge wainaina wa Bidco nake akona kabuni ta kumsafi athambagia malls mikawa teno mathibitari mashukuru ungikorwo ni ukwenda kuheana wira wa guthambagirio kuria wikaraga no wona muthuri etagwo msafi na ni atumira Njoroge 30,000 Kenya shillings more ino wega wewe tagwo Sami Nene Junior kama iki family nanyu ni mara trade muno na trade ni chota ta kuwa madu kama ne taka hezedu mu mama na niato ma 2,500 actually no titu heze mena dumu chuma ne cousins yes huyo ni akuligia tutoi gwake tukikuwa tukuria advocate ta mujumbe huyo tagwo bagari kabuni etagwo Sawa Properties huyo nake endagia nyumba kundu fane mutalikiria huyo ugikorwo na ciringi 20 na nicio urihaga rent tiga kurihaga rent ringi uthi umuone icio 20 egukune nyumba ucirihage tari cio rariha nyumba iyo riria ukarikia akuhandire ova nyumba iyo o rent iri urihaga are we together rent iri urihaga akuna nyumba ukariha iki wa makafranga wagirire na ofisi yake koragwo Kamakis umwethe agutarika mutathara kau nino nyende ikare gwaku iro ciongi gia gwaku mwere ndakuhoera nake wangari ni ahe Njoroge James waithera sorry twangari waithera Njoroge ni ugutumirwo 15 na wangari na ni akuongerera ithano cia Kanitha muhore iruhirwo wega thank you so much wewe tagwo kui aumaga all the way ndio kila kitu ngiwa franco kama riu nake uri endagia juire simuro nekirite na isimuro na wingi nyingi cikiritwo ni andu ingi a JCM ni ciendagia atu ekiganda yake guthondeka juire ici ukana uguo ahana nake ni atumira Njoroge 5,000 uyo tagwo Kaisla Forex ungera kumenya uhoro wa wendia wa mbeca nenda-ini na guthomithio uri uyu papasi no wendie ngori bai hoine kwa ibao na kenia tuma 5,000 uyo tagwo an Kigunyu na huyu ni mamangu wewe ule buduri wake ni engineer kwa bũrũri wa America na ni umwe wale mambĩrĩirie kanitha uyu nginya gwaka indo icio ciothe wona kuja nake ni atuma 10,000 thank you and we love you bas rĩrĩa ndagĩte mwana maternity ndamwete na karimu na bole ku limousine neo uyu neo uyu uyu murage tio wete akauna pick up uyu limousine uyu na ndikwenda kwanira ndamureheta 2 million digirea na kiroheri na kenya to 3,000 ukenda limousine uyu niwe kagira Gûtuika bishop kuma TRM diga kwa kitu musi kwa mundu hau jai kola ya muthuri uyu uri ugithi kuria Kirinyaga road wende spare ya road spare ya bathi kigiothe muthuri ni ciendagia spare ciuthi kindu giothe ikugia kiangani wone uyu na wa JCM na muna atawa Njoroge muno nake niekira 10,000 Kenya shillings this is our pastor from JCM Muranga Chapel. Pigieni Pastor Dan makofi mazuri. Oka seli tunagera tu mic auge hi to the pastor witu wa Muranga lejo ni mageria muno ona ko hiyo. Karibu Pastor Dan. Thank you so much my bishop. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ndetagwo Dan Mwangi turatugata kule Muranga town omothe masande yake ri na tumana andu 300. Amen. Tumesonga. Amen. My brother James Bishop Odo Mwenge Kwira, he connected me to you. Wow. Nikiondoka. Wow. Asante sana. Nona, destiny connect us. Mario how do you use your friendship, man? Nake ni yako 4,000. Pastor tunaku understand. Ndio uraka. Wewe nake ni mheshimiwa. Mheshimiwa vitu. Na ekuga hai tu. Nalitwa na bilia ndo aku. Hai.
Ndamugithia inyuothe na ngithi cia ndo mwathani muriega. Bwana Yesu asifiwe. Njitagwo Simon Kuria wa Karema, ndi mworaku ni nyendete Jesu ni tondu wa kuhonokia. Njoroge ni murata wakwa, Bishop Ben ni murata wakwa. Muthenya ucio igokona na ndaukoka. Karibu mwezi. Murata wakwa. Ndirakoretwo ndi MCA guku Kiambu na gakorwo ndi chief whip. Icoka ngikirugama kuria kange magitukia mubunge kurikia kuigana. No hindi ngine ikaigana. Amen. Ndarehera Njoroge 10,000 na nishishi. Ni arehe 10,000. Nenya murathime. Haya, namba ya Njoroge. Namba ya Njoroge Kanitha ya igura. Riu tucenjie. Ni tucenjie namba. Ikiririe mundu kwenda kuhuthira namba eno. 0743 972950. 0743 972950. Our media team, tafadhali badilisheni namba 0743 972950. Karagunia wikara kimitangaraga na ni andiko handu nigetha no atige kuhingisha andu na wenjero gibikare ukionuragia iyo nigetha mundu ungi ukwenda guthia tumite iyo. Uyu wetagwo Elijah Njoroge Mofam, niwe patron wa kanitha witu wa